Novak Đoković poslao važnu poruku svima na planeti. Najbolji teniser sveta oglasio se na društvenim mrežama i napisao: bolest dolazi zbog mislenog pada, čovek treba da bude sam svoj lekar. Ako nije tih iznutra, onda mu uzalud svi lekovi i najbolji lekari. Podsvest modernog čoveka je uzburkana kao nemirni okean sa velikim olujnim talasima. Podsvest prepuna utisaka čini da duša bude nemirna. Emocije tada ključaju poput erupcije vulkana. Bez rada na emocijama, duhovnost je samo kula od karata. A šta je čovek bez mira u duši? Odvojen od Božije blagodati, pokušava da uzaludno pronađe utehu u materijalnim stvarima. Tamo utehe nema, to je rupa bez dna. Još, daj još i na kraju ponovo praznina. Kada duša postane mirno more, bonaca, tada počinje isceljenje. Zapamtite to, to je zlatno pravilo. Izvor većina bolesti je u duhu, zato duh može da pobedi većinu bolesti. Napisao je Đoković, citiravši Nikolu Teslu.